Tere tulemast esimesele Molodjošteka veebiülekandele ajaloos. Kahjuks koroona olukorra tõttu me ei saa teiega näost näkku suhelda, ei saa süüa, nagu me tavaliselt saame, aga sellegipoolest ma arvan, et kõik need puudujäägid kompenseerib meie tänane suurepärane külaline, ettevõtja ja maailmarändur Tiit Pruuli. Tere tulemast ja aitäh, et te olete täna meiega. YouTube laivis on teil võimalik esitada küsimusi. Tiit Pruuli räägib meile oma Antarktika ekspeditsioonist, Antarktika reisist, kuid küsimusi saate esitada iga eluvaldkonna kohta, millega ta tegeleb, selles oleme kokku leppinud. Дорогие друзья, добро пожаловать на первый лайв в истории Молодежтекас. Очень жаль, что из-за коронавируса мы с вами не можем видеться лицом к лицу, не можем, может быть, закусывать тут за столом. Но я думаю, что все это компенсирует наш замечательный гость, предприниматель и путешественник Тит Прули. Сегодня он расскажет нам о своей антарктической экспедиции. Но в YouTube Live вы можете задавать ему вопросы. И вопросы вы можете задавать как об экспедиции, так и о других аспектах жизни нашего гостя. Так что спасибо, что присоединились и добро пожаловать. Tere õhtust ka minu poolt, добрый вечер, дорогие друзья. Ma olen õnnelik inimene, ma olen oma töö ja armastuse suutnud nagu üheks kokku panna. Я счастливый человек, я свою работу и любовь смог объединить в одно. Ma juhatan reisibürood Go Travel ja ka Eesti turismifirmade liitu. Я руковожу турбюро Go Travel и также руковожу союзом компаний по путешествиям в Эстонии. Ja lisaks meeldib mulle endale ka siis väga reisida, mis on tõsi. И, разумеется, мне самому нравится тоже путешествовать. Ja viimane suur reis, mille me siis korraldasime, oli tõepoolest ekspeditsioon Antarktika 200. И последнее путешествие, которое мы организовали, это была, конечно же, экспедиция Антарктика 200. See 200 näitab siis seda, et selle aasta jaanuaris sai 200 aastat päevast, mil Antarktise manner avastati. И это число 200 указывает на то, что в январе этого года прошло 200 лет с тех пор, как континент Антарктика был обнаружен. Siin on nüüd üks väike intriig. И здесь небольшая интрига. Meie eestlased, venelased, ütleme, et Antarktise avastajaks oli Fadej Fadejevich Bellingshausen. И тут небольшая интрига заключается в том, что эстонцы и русские говорят, что первооткрывателем Антарктики был Фадей Фадеевич Беллингсгаузен. Aga kui seda küsida brittide või iirlaste käest, Но если этот вопрос задать британцам или ирландцам, siis nemad ütlevad, et Antarktise avastas Edward Bransfield loomulikult. то они, конечно же, skажут вам, что Антарктику открыл Эдвард Брэнсфилд. Siin see vahe on 3 päeva. И это разница в 3 дня. 28 jaanuar 1820. 28 января 1820 года. 30 jaanuar 1820. Или 30 января 1820 года. Tänaselt perspektiivilt vaadates see tegelikult ei olegi ju nii tähtis. С точки зрения сегодняшнего дня это не играет большой роли. Sel aastal pandi ausammas Bellingshausenile Antarktikasse ja Bransfieldile Iirimaale. В этом году поставили памятник Беллингсгаузену в Антарктике и Брэнсфилду в Ирландии. Ja mõlema ausamba püstitajad, nii siis iirlased kui venelased, И люди, которые поставили эти памятники, то есть ирландцы и русские, kirjutasid sinna ausambale nõnda Bellingshausenile ühele Antarktise avastajatest või siis Bransfieldile ühele Antarktise avastajatest. они написали подпись Беллингсгаузену, открывателю Антарктики, или одному из первооткрывателей Антарктики, или Брэнсфилду, который тоже один из первооткрывателей Антарктики. Nii et me saime Antarktikas kokku ka Iiri ekspeditsiooniga, mingit tüli ei tekkinud omavahel ja jagame seda au siis sõbralikult. В Антарктике мы встретились с ирландской экспедицией, и никакой вражды между нами не было, мы очень дружелюбно провели время. Ja Bellingshausen on tegelikult väga hea näide sellest, kuidas suured asjад sünnivadki rahvuste ja riikide koostöös. И Беллингсгаузен на самом деле является замечательным примером того, как великие дела рождаются в сотрудничестве разных стран и народов. Ta on rahvuselt baltisakslane, Saaremaal sündinud, Eestis sündinud baltisakslane. По национальности он балтийский немец, родившийся на Сааremaa в Эстонии. Ta oli tänu oma õpetajale Krusensternile väga tugeva inglise merendusorientatsiooniga. Благодаря своему учителю Крузенштерну он получил такую сильную британскую ориентацию на море. Ja
mis kõige tähtsam muidugi, ta töötas aastakümneid Vene mereväes, tõusis välja admirali tiitlini, nii et väga selgelt Vene kultuuri ja merekultuuriga seotud. И что самое главное, он десятки лет проработал во флоте российском, и там он, значит, стал российским адмиралом, российским офицером, приобрел эту культуру. Ja lõpuks tema uuringud, avastused on ju kogu maailma teenistuses. И в конце концов его открытие, его исследования служат всему миру. Kuidas meie miks ja kuidas meie siis Antarktikasse jõudsime? Так как же и почему мы приехали в Антарктику? Kahjuks juhtus Bellingshauseni omaaegse ekspeditsiooniga niimoodi, et Vene tsaar Aleksander I valmistas seda ette väga suure kiiruga. К сожалению, с экспедицией Беллингсхаузена получилось так, что царь Александр I готовил ее очень торопясь. Tollal oli Venemaa mereminister prantslane Marquis de Traversy. Тогда морским министром России был француз маркиз де Траверси, kes tegi tsaarile selgeks, et kuigi enamus maailma ei usu, et seal all lõunas võib olla kontinent, siiski tasuks uurida. И он объяснил царю так, что несмотря на то, что большинство людей в мире не верят в то, что там где-то внизу есть континент, неплохо было бы проверить. Ja nõnda saadetigi siis ekspeditsioon Lõunamerele. Sellel ekspeditsioonil pidi algul olema hoopis üks teine juht. Таким образом, экспедиция была направлена в Южное море. У нее изначально должен был быть другой руководитель. Vene kapten Makarov. Российский капитан Макаров. Aga kuna ta jäi haigeks, siis 40 päeva enne väljasõitu otsustati panna ekspeditsiooni juhtima Bellingshausen. Но поскольку он заболел, то за 40 дней до начала экспедиции решили назначить руководителем Беллингсхаузена. Ja ka Krusenstern, kes oli tollal Venemaa merendusringkondades väga mõjukas mees, hoiatas mereministeeriumit, et nii lühikese ettevalmistusajaga tegelikult ei pruugi tulla hea asi välja. И Крузенштерн, который был на тот момент очень влиятельным человеком во флоте, также предупреждал морское министерство, что за такой короткий срок назначить руководителя, результат может быть плохим. Aga tuli päris hea. Но результат оказался хорошим. Ja täpselt sama meiega. И с нами было именно так же. Umbes 2 aastat tagasi, ehk siis 18. aasta oktoobrikuus hakkas Eesti välisministeerium ette valmistama seda ekspeditsiooni. Где-то 2 года назад, это в октябре 2018 года, Министерство иностранных дел Эстонии начало готовить эту экспедицию. Õieti ministeeriumil oli idee, et võiks midagi teha ja siis Meremuuseum koos eraettevõtjatega hakkasid seda asja praktikas korda ajama. Вернее, у министерства была идея, что можно было что-нибудь сделать, а морской музей вместе с частными предпринимателями начали заниматься организацией. Kõigepealt tuli leida laev. Во-первых, нужно было найти корабль. Leidsime ühe sobiliku aluse Vahemerelt Hollandis 1984. Aastal ehitatud raudkerrega 2-mastiline purjekas. Мы нашли подходящее судно в Голландии. Это в 1824 году, 84 году построенный корабль с стальным корпусом, да, с стальным корпусом. Tõime ta Hispaaniast Eestisse, ta oli põhiliselt sõitnud Vahemerel. Мы привезли корабль из Испании в Эстонию, в основном она ездила по Средиземному морю. Ja siis valmistasime siin Saaremaal ette ta polaarsõitudeks. И здесь, на Сaaremaa, мы готовили этот корабль к полярной экспедиции. Vahetasime mootorid, generaatorid, panime küttesüsteemid uued. Мы поменяли мотор, генератор, поставили новые системы обогревания. Kogu sidesüsteemid, navigatsioonisüsteemid said uued ja mootorid. Вся связная система, системы навигации были обновлены. Ja laev sai siis valmis eelmise aasta kevadel, nii et meil oli 3-4 kuud selleks ettevalmistuseks aega ja siis juulikuus võtsime juba suuna Kroonlinna. И корабль был готов весной прошлого года, и в июне мы уже поехали в Кронштадт. В juuli, да. Ja Kroonlinna sellepärast, et ka see Bellingshauseni ajalooline ekspeditsioon sai alguse just nimelt Kroonlinnast juulis 1819. И в Кронштадт именно потому, что историческая экспедиция Беллингсгаузена тоже началась из Кронштадта 24 июля 1814 года. 19, jah, mul arvudega sassi. Ja Kroonlinnas ja Peterburis võttis meid vastu Venemaa geograafiaühing. И в Кронштадте, в Петербурге нас встретило географическое сообщество России.
kes siis korraldas meile väga piduliku lahkumistseremoonia. Они организовали для нас очень торжественное мероприятие отбытия. Venemaa geograafiaühing on siis ka juba 200 aastat vana ja tema asutajate hulgas olid ka väga paljud Eestimaalt pärit Balti-Saksa teadlased. И географическое общество России уже насчитывает 200 лет существования. Среди его основателей было также много балтийских немцев из Эстонии. Teiseks, mida me siis koos Vene poolega tegime, oli see pidulik 200 aasta tähistamine Antarktikas. И вторая вещь, которую мы вместе с русскими проделали, это было праздничное чествование 200-летия этой экспедиции в Антарктике. Kõigepealt me pidime muidugi oma laevaga üle Atlandi ookeaniga läbi paljude merede Antarktikasse jõudma, mis on omaette katsumus, aga me saime sellega kenasti hakkama ja jaanuaris sel aastal jõudsime siis Antarktika poolsaare juurde. Во-первых, мы сначала должны были проехать через весь Атлантический океан на своем корабле, что, конечно, тоже было большим вызовом для нас, но в январе этого года мы все-таки приехали в Антарктику. See oli siis umbes 6 kuud oli siis seda reisi meil. Где-то 6 месяцев мы плыли. Aga me mitte lihtsalt ei liikunud sadamasse, vaid me siis koos Välisministeeriumiga tegime ka päris põhjaliku kultuuri- ja teadusprogrammi sellel teel. Но мы не просто так ездили из порта в порт, но мы вместе с министерством проделали значительную программу по культуре и ознакомлению людей с Эстонией. Meie laev, mis kannab siis nime Admiral Bellingshausen, võtab korraga pardale 12 meeskonnaliiget. Наш корабль, который носит имя Адмирал Беллингсгаузен, одновременно несет в себе 12 человек. Kokku käis selle aja jooksul läbi pisut üle 100 inimese meie laevaperest. Но всего за это время на нашем корабле побывало более 100 человек. Ja nendest üle 20 olid siis kas teadlased või merendustegelased nii Eestist, Venemaalt, Saksamaalt. И из них более 20 человек это были различные ученые, исследователи из Эстонии, из других стран мира, например, из Германии. Из России тоже. Из России тоже. Ja nendega koostöös me siis korraldasime erinevaid seminare ja foorumeid sadamates. И вместе с ними мы проводили различные семинары и форумы в портовых городах. Need olid siis esiteks merendusajaloost, rääkisime Bellingshausenist, Krusensternist, kogu sellest pikast plejaadist Balti-Saksa merendustegelastest. Во-первых, мы говорили об истории мореплавания, мы говорили о Беллингсгаузене, других первооткрывателях. Teiseks oli oluline teema meie jaoks merehoid, keskkonnahoid, mere kui keskkonnahoid. Вторая тема, которая была важна для нас, это защита морской экологии. Kolmandaks mereohutus. Me tegime koostööd ülemaailmse merepäästjate, vabatahtlikke merepäästjate organisatsiooniga. Tretье – это безопасность на море. Мы работали вместе с командой спасателей, морских спасателей. Это международная организация спасателей, да? Добровольных спасателей. Ja siis nendega meil näiteks oli üks õppus Falklandi saartel koos nendega. Вместе с ними мы провели, например, одно учение на Фолклендских островах. Kus nende helikopter tuli siis meie laeva kohale. Их вертолет подлетел над нашим кораблем. Ja siis 40 meetri kõrguselt lasksid siis trossidega oma meediku alla, tegid siis õppust, kuidas laevalt päästa inimest. И с высоты 40 метров они спустили своего медика на наш корабль и проводили учение, как спасать людей с корабля. Samasuguseid õppusi tegime Shetlandi saartel veel, näiteks Orkney saarel. Похожие учения мы провели на Шетландских островах, на острове Оркни. Ja nüüd neljas teema, millega me väga tõsiselt sellel reisil tegelesime, millega need teadlased tegelesid, on kliimamuutused. И четвертая тема, которой мы занимались в течение этой поездки, которой занимались также ученые, это изменение климата. Antarktika on ju selles mõttes nagu elav näide, kuidas kliima soojeneb ja millised on selle mõjud. В этом смысле Антарктика является живым примером того, как наш климат теплеет и какое влияние это оказывает. Liustikud, meile näidati seal liustikke, kus olid need liustikud mõned aastad tagasi, mis on neist praegu saanud. Нам показывали антарктические льды и
то, какими они были несколько лет назад, какие они сейчас, что с ними случилось? sel aastal, kui meie seal olime, mõõdeti Antarktika poolsaarel kõigi aegade kuuma rekord pluss 20 kraadi. В то время, когда мы там пребывали, в Антарктике был измерен рекорд тепла за все время, это 20 градусов. Pluss 20, uskumatu Antarktikas. Представьте, 20 градусов в Антарктике. Nii et me püüdsime teha siis tõesti, noh, nimetame seda kodanikuteaduseks või igamehe teaduseks. Мы пытались заниматься такой гражданской наукой или какой популяризацией науки, можно сказать. Me korjasime veest erinevaid proove. Мы собирали тесты с моря. Neid analüüsitakse, siis vaadatakse, milline on see DNA selles vees. Praegu Tartu teadlased tegelevad sellega. И, значит, эти пробы воды, их анализируют, смотрят, какой ДНК там содержится. Samuti, milline on mikroplasti sisaldus siis vees, mis on väga oluline. Сейчас этим всем занимаются ученые Тартуского университета. Также они измеряют, как много микропластика в воде. Ja noh, näiteks tegelesime ka tolmuproovide võtmisega. Veest. Laevast. Мы также собирали пыль на корабле. Igas sadamas tuleb ju oma tolm, eks ole, laeva, mida siis samamoodi DNA, mille analüüsitakse seda DNA-d, mis tolmu sees on. В каждом порту же на корабль попадает какая-то пыль, и можно проанализировать, какой ДНК содержится в этой пыли. Nii et me püüdsime jah, mitte teha seda lihtsalt nagu üheks pidulikuks ajalooliseks sõiduks, aga sõiduks, mis toodaks mingit kasu ka tänapäeva teadusele. То есть мы хотели, чтобы это был не просто такой праздничный исторический проезд, но чтобы это была экспедиция, которая несет в себе пользу для современной науки. Ja seda mõlemat poolt, seda pidulikkust ja tõsisust sümboliseeris ka see, et Antarktikas oli meiega kaasas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. И вот эти вот две стороны медали символизировало, помимо прочего, то, что в Антарктике с нами была президент Эстонской республики Керsti Kaljulaid. Ta oli meie laeva lihtmadrus 10 päeva. Она была простым матросом на нашем корабле в течение 10 дней. Seisis 4 tunni kaupa roolivahis. 4 часа стояла за штурвалом. Kambüüsis tegi süüa. На кухне делала еду. No ja pluss siis lisaks olid tal ka natukene raskemad ülesanded nendes teadusjaamades, mida me siis külastasime. Ну и помимо прочего, у нее были довольно сложные задания в тех научных центрах, которые мы посещали. Antarktikas ei ole põliselanikke. В Антарктике, разумеется, нету коренных жителей. Aga seal on suveperioodil umbes 5000 teadlast. Но летом там бывает где-то по 5000 ученых. Talvel umbes 1000, suvel 5000. Зимой где-то 1000, летом 5000. Ja väga paljudel riikidel on Antarktikas hästi moodsad teadusjaamad. У многих стран в Антарктике есть современные научные станции, центры. No, Venemaal loomulikult, Ameerikal loomulikult, Suurbritannial loomulikult. Разумеется, у России, разумеется, у Америки, разумеется, у Великобритании. Aga ka hiinlastel ja korealastel väga uhked jaamad. Но также у китайцев и корейцев, у них очень большие станции. Palju jaamu on näiteks Tšiilil ja Argentiinal. Много станций у Чили и Аргентины. Aga need on siis tihti rohkem nagu poliitilise kohalolu näitamiseks kui võib-olla teaduse tegemiseks. Но эти станции скорее находятся там для демонстрации политического присутствия, чем для научной деятельности. Sest Argentiina ja Tšiili mõlemad kuuluvad riikide hulka, kes on siis lõiganud endale Antarktikast ühe mõttelise torditüki. Потому что Аргентина и Чили, они принадлежат к тем странам, которые отрезали для себя в Антарктике такие куски, как от торта, можно сказать. Antarktika leping sõlmiti 60. aastate alguses. Договор об Антарктике был заключен в начале 60-х годов. Ja sellega külmutati tegelikult kõik sellised territoriaalsed nõudmised. И, по сути, этот договор заморозил все такие территориальные требования. Ja ütles, et Antarktikas ei tohi tegeleda mingi militaartegevusega. И в этом договоре было сказано, что в Антарктике нельзя заниматься никакой военной деятельностью. Vaid ainult rahuotstarbelise teadustööga. Но только мирной научной деятельностью. Ja see on siis see, mida need 10 jaamad seal teevad ja me käisime õige mitmeid neid külastamas. И это то, чем вот эти десятки научных станций там занимаются, и мы
посетили некоторые из них. Ja oli väga tore, et meie president, kellel on ka ju endal nii-öelda loodusteaduslik haridus. И было очень здорово, что наш президент, у которой на самом деле естественно-научное образование, oli nendes teadusjaamades võrdväärne partner sealsetele professoritele ja uurijatele. было здорово, что на вот этих научных станциях она была как бы равным партнером этим ученым, которые там работают. Ja kulminatsiooniks oli siis 28. jaanuar sel aastal. Кульминацией всего этого был 28 января в этом году. Me sõitsime Antarktika poolsaare ümbruses. Мы, значит, дрейфовали вокруг Антарктического полуострова. Ja seal poolsaarel asub ka siis Venemaa jaam, mille nimi on Bellingshausen. И на этом полуострове находится российская станция под названием Беллингсгаузен. Ja selleks päevaks olid siis venelased kutsunud endale külla kõik ümberkaudsete jaamade teadlased. И в этот день, значит, русские позвали к себе всех ученых соседних станций. Noh, ja muuhulgas siis Eesti purjelaevaga, Eestil küll oma baasi ei ole, aga me siis nii-öelda esindasime Eesti teadust seal. И помимо прочего, значит, команду эстонского корабля, у нас там своей станции нету, но мы представляли эстонскую науку. Ja siis selle pidupäeva tordi lõikasid kahekesi lahti Vene loodusressursside minister, kes oli spetsiaalselt kohale lennanud, ja president Kaljulaid. И вот этот праздничный торт в тот день разрезали вместе министр природных ресурсов российский и президент Kaljulaid. Aga nüüd võib-olla räägime natukene igapäevaelust Antarktikas või mismoodi see asi seal välja näeb? Теперь мы с вами можем обсудить повседневную жизнь в Антарктике, то, как это, что это из себя представляет. Antarktikas käib igal aastal umbes 40-50 000 turisti. В Антарктике каждый год бывает по 40-50 тысяч туристов. Enamik neist tuleb sinna Lõuna-Ameerika lõunatipust. Lõunapoolseim linn on seal Argentiinale kuulub Ushuaia. И большинство из них приезжают из южной точки Южной Америки. Это город Ушуай, который принадлежит Аргентине. Lõuna-Ameerika ja Antarktise mandri vahel on Drake'i väin. Между Антарктикой и Южной Америкой находится залив Дрейка. See on maailma üks kurikuulsamaid, üks raskemaid purjetamisregioone üldse. И это один из наисложнейших регионов для парусной езды. Ma ostsin sealt ühe ajaloolise kaardi, kuhu on märgitud need laevad peale kümned ja kümned, kui mitte sajad laevad, mis on seal siis aastasadade jooksul põhja läinud. Я купил себе одну историческую карту, на которой указаны десятки, может быть даже сотни всех тех кораблей, которые затонули в этом регионе. Just purjelaevade nii-öelda ajastul, eks ole. Kui Panama kanal ei olnud veel avatud ja laevad pidid sõitma siis ümber Lõuna-Ameerika altkaudu. Они затонули именно в эпоху парусных кораблей, когда не было еще Панамского канала, и всем кораблям приходилось ехать там, так сказать, снизу. Miks on seal raske? Почему же там сложно? Seal on väga tugevad tuuled. Там очень сильные ветры. Ja valdavad hoovused ja valdavad tuuled on vastakuti. И вот эти вот течения и ветры, они идут в противоположную сторону, так сказать. Ja see tekitab hästi suuri, keerulisi ebardlaineid, öeldakse eesti keeles. И, значит, все это создает такие противные, я не знаю, точно не знаю, как этот термин привести, но такие противные волны на этом регионе. Mandrilava tõuseb ka hästi kiiresti, eks ole, nii et kõik see kokku on niisugune lainetuse ja tuulte mõttes väga keeruline. Но ко всему прочему, еще континентальное плато, оно постоянно поднимается, и вот эти вот волны, ветер, все это делает очень сложным проезд в этом регионе. See Drake'i väina ületamine võtab tavaliselt, ütleme, purjelaeval 4-5 päeva. И, значит, преодоление вот этого пролива Дрейка на паруснике занимает 4-5 дней. Kui on näha, mul on siin kõrvas kuldne kõrvarõngas. Если вы видите, у меня в ухе золотое кольцо. See ei ole mitte lihtsalt edevuse pärast. Это не просто для того, чтобы себя показать. Aga see on vana traditsioon, et mehed või ka naised, kes on siis Drake'i väinast ümber Cape Horni purjetanud, võivad kanda kõrvas sellist kõrvarõngast.
Но это старая традиция, что мужчины и женщины, которые проехали вот там под мысом мыса Горн, могут носить такое кольцо. Noh, sellel oli ka lisaks sellele, et see tõesti oli uhke asi, oli ka üks praktiline väärtus. Но помимо того, что это просто классная вещь, у нее есть еще и практическое значение. Kui meremees kukkus üle parda, Если, значит, моряк падал за борт, tema surnukeha, ta uppus, tema surnukeha uhuti kaldale, он тонул, его тело прибивало к берегу, siis kui keegi ta kaldalt leidis, siis oli tal õigus võtta nii-öelda matmise tasuks meremehe kõrvast see kuldne kõrvarõngas endale. Если его кто-то находил на берегу, значит, он имел право взять за похороны этого человека в оплату золотое кольцо из его уха. Nüüd me läksime liiga morbiidseks. Мы зашли в очень такую грустную тему. Aga meil ei olnud vaja seda traditsiooni rakendada, sest meie treiki ületamine oli sel korral väga kerge. Нам, к счастью, не пришлось этой традицией пользоваться, потому что пересечение вот этого пролива Дрейка было очень спокойным, прошло спокойно. Me olime seal siis jaanuaris, mis on Antarktika suvi. Детsember, jaanuar, veebruar, märts on seal suvi. Мы были там в январе, а январь это, как известно, антарктическое лето. Декабрь, январь, февраль, март это лето в Антарктике. Kui talvel on Antarktise mandri sisemuses temperatuurid rekordid, eks ole, on -1 kuni -90. Зимой температуры где-то в середине Антарктики могут достигать -90 градусов. Siis suvel seal poolsaarel, kus meie olime, on selline Eesti talv. То летом на полуострове такая эстонская зима. Pluss 2 kraadi, -2 kraadi. +2, -2 градуса. Viimasel ajal rohkem nagu +8. Eestis on juba soe. Aga mis teeb selle asja halvaks, on see, nii nagu tuleb tuul. Но что может сделать пребывание там неприятным, это ветер. See -2 tugeva tuulega võib sulle tunduda väga-väga külm. При сильном ветре эти -2 градуса могут показаться очень холодными. Ja probleem on selles, et Antarktikas, nagu ütlevad vanad sealsed kaptenid, et nad ei usalda ühtegi ilmateadet rohkem kui 6 tundi. И проблема в том, как говорят антарктические капитаны, видавшие виды, что ни одному прогнозу погоды нельзя доверять более 6 часов. Et kõik see võib seal väga kiiresti muutuda, kui mägedest liustikelt hakkavad puhuma alla, neid nimetatakse spetsiaalse terminiga surnuaia tuuled, mis hästi äkki ja väga kõvad tuuled. Все может измениться очень быстро, особенно если с гор, со льдов начнут дуть ветры, кладбищенские ветры. Это специальный термин, они так и называются. Teaduslik termin on katabaatilised tuuled, aga meremehed ütlevad surnuaia tuuled. Научный термин это катабатические ветры, но моряки говорят ветры ветры погребальные, можно сказать. Et ja ütleme, et see situatsioon võib väga kiiresti muutuda ja seal ei ole ühtegi sadamat, eks ole, kuhu sisse varju sõita. Ситуация она может очень быстро измениться, там нету ни одного порта, в который въехать для того, чтобы получить убежище. Meil oli kapteniks Antarktikas, meie laeva oli 3 kaptenit, kogu selle reisi jooksul nad vahetusid, aga Antarktikas oli siis kapteniks mees, kes on elukutseline jäälõhkuja kapten. У нас было всего 3 капитана на этом корабле, которые менялись время от времени, но именно в Антарктике был капитан ледокола. Jah, tema nii-öelda igapäevatöö on Kanada Arktikas jäälõhkujaga töötada. И его повседневная работа это руководство ледоколом в канадской Арктике. Ja lisaks oli meil ka veel kapteni nii-öelda abiliseks sellele etapile palgatud siis üks Eesti poiss, Jaanus Hannes, kes on 7 aastat töötanud Antarktikas kruiisilaeva esimese tüürimehena. И в помощь этому капитану был нанят наш эстонский мальчик, который работает на антарктическом круизе, значит, штурманом. Ja tema eelis oligi see, et ta tõesti teadis seal kõike lahesoppe, kuhu on võimalik jääda ankrusse, kust
mis valdavad tuuled võivad puhuda, nii et meil oli päris heade kogemustega laeva juhtkond seal etapil kaasas. И его главным достоинством было то, что он знал все сопки, знал, откуда может подуть ветер, и он тем самым нам очень сильно помог. Mis meiesugusele laevale kõige suuremaks ohuks on jäämäed. Главной опасностью для нашего корабля являются ледяные скалы. Radariga me näeme ära muidugi, kui tulevad suured jäämäed, noh, klassikaliselt mitu kilomeetrit pikad, mitusada meetrit kõrged, need me näeme ka öösel radariga ära. И на радаре мы, разумеется, видим самые большие айсберги, которые там объемом 100 километров, высотой несколько сотен метров, мы их видим и ночью. Aga just sellised pisemad, mis on võib-olla paar meetrit ainult veest väljas, aga see tähendab, et ta on vee all, eks ole, väga suur. Need jäävad radarile märkamatuks, radar ei saa aru sellest, arvab, et see on laine. Но маленькие айсберги, которые, может быть, высовываются всего на пару метров, но под водой являются очень большими, они не остаются на радаре и поэтому представляют опасность. Ja meie jah, ütleme väiksele laevale juba, kui sa täiskäigus sellisele otsa sõidad, siis see võib olla ohtlik, kuigi meil on raudkerega laeva. И наш небольшой корабль, если он на полном ходу въедет в такой айсберг, несмотря на свой железный корпус, для него это может быть очень опасно. Nii et meil olid seal aeg-ajalt tuli ka välja panna nii-öelda visuaalne jäävaht, mis tähendas seda, et pandi selga kõige soojemad puhvaikad, ette slaalomi suusaprillid ja mindi siis laeva ninasse jälgima, mis sees toimub. Поэтому нам время от времени нужно было назначать таких сторожей льда, которые надевали фуфайки, очки, выходили и смотрели, нет ли где-то маленьких айсбергов. Ja kõige raskem olukord sellel reisil oligi tõenäoliselt seotud meil jääga. И я думаю, что главная опасность на данной экспедиции была связана именно со льдом. Ja konkreetselt üks situatsioon Ukraina teadusjaama Vernatski nimelise teadusjaama juures. И конкретная ситуация была, например, в украинской станции имени Вернадского. Kus me siis jällegi ei ole sadamat, vesi on liiga sügav, et ankur sisse panna. То есть, опять-таки, была проблема. Нету порта, вода слишком глубока, чтобы сбросить якорь. Ja siis veeti laevast eest ja tagant suured trossid, veeti kaldale ja pandi need siis kaldakivide külge. И, значит, с корабля были взяты длинные тросы и проведены на берег, чтобы прикрепить корабль к камням, которые там находились. Ja siis hakkasid suured jääkamakad sinna lahte sisse ujuma ja vastu neid trosse прессima. Ну вот большие глыбы льда начали туда заплывать и давить на эти тросы. Nii et siis tuli kiiruga trossid maha võtta, laev käima panna ja teise kohta viia jälle ohutumasse kohta. Тогда пришлось быстро снять эти тросы, отъехать на корабле в безопасное место и снова прикрепить их. Aga jah, õnneks see oli sisuliselt üksik juhus, nii et rohkem võib isegi, me saime muidugi tormi ja kõva tuult sellel ekspeditsioonil, aga rohkem võib-olla ühtegi sellist päris kriitilist või halba situatsiooni ehk ei olnudki. К счастью, это был такой единичный случай. Ветер, конечно, дул, были неприятные ситуации, но критического ничего не произошло. Minul kui ekspeditsiooni juhil oli selle üle väga hea meel, et midagi kriitilist ei olnud. Мне, как руководителю экспедиции, было, конечно, очень приятно, что ничего критического не произошло. Aga meie teleoperaator, kes meiega kaasa sõitis, oli muidugi üsna kurb, et ei ole mingit actionit filmida. Но наш телеоператор, который путешествовал вместе с нами, он был очень расстроен, потому что не было никакого экшена для фильма. Aga me siiski püüdsime seda reisi üles ehitada nii, et see ei oleks mitte huvitav ainult nendele, kes me seal kaasa sõitsime. Тем не менее, мы пытались выстроить эту поездку так, чтобы она была интересна не только тем, кто вместе с нами путешествовали, aga ka nendele, kes meid siis kodus jälgisid. но и тем, кто следили за нами с дома. Meil olid lepingud ajalehega Postimees, venekeelse Postimehega, Kuku raadioga. У нас были договора с Постимес, газеты Постимес, с русской газетой Постимес, также с Kuku радио. Ja 10-osaline teleseriaal oli siis nii Telia kaudu kättesaadav kui ka ETV Plussi kanalil venekeelsena. Сериал с 10 эпизодами был доступен через веб-сервис Telia и также на канале ETV Plus, значит, на русском языке. Nii et me tõime kaasa, ma usun, väga palju teadmisi ja emotsioone. Я думаю, что мы принесли с собой довольно много знаний и эмоций.
see on ka üks probleem Antarktikas, et ega sealt ei tohigi midagi nii-öelda füüsilist tuua kingituseks kaasa. Вот это главная проблема в Антарктике. Там Не нельзя... главное, но все-таки одна проблема. Это одна из проблем Антарктики, что ничего физически нельзя взять с собой. Все должно остаться там на месте. Antarktika on üks suur looduskaitseala. Антарктика – это большой округ защиты природы. Seesama Antarktika leping, millest me enne rääkisime, sätestab siis selle, eks ole, et sa ei tohi esiteks mitte midagi endast maha jätta. И вот этот антарктический договор указывает, что ничего нельзя там после себя оставлять. Isegi nii-öelda elutegevuse loomulikud produktid sa pead kõik kotikestega laeva tagasi tooma. Даже, так сказать, естественные отходы жизнедеятельности нужно в пакетиках нести с собой на корабль. Ja samamoodi ei tohi midagi maast või mandrilt tuua endaga kaasa võtta. И точно так же ничего с материка нельзя забирать с собой на корабль. Mul on üks sõber, kes korjab liiva. У меня есть один друг, который собирает песок. Ta on suur kollektsionäär ja ma olen talle mõnelt poolt maailmast ka liiva kaasa toonud. Он большой коллекционер, и я ему из разных мест в мире привозил песок. Ja siis mul oli kaasas ka üks Coca-Cola väike pudel taskus ja tahtsin ka Antarktikast, et panen sinna talle liiva natukene kaasa. У меня была с собой небольшая бутылка из-под Coca-Cola, и я думаю, что в Антарктике тоже немножко зачерпну ему песочка с собой. Aga ütlesin giidile, kes minuga kaasas oli, et ma võtan sõbrale siis natuke liiva. Ta vaatas mind nagu kõige suuremat kurjategijat. Я сказал гиду, который был с нами, что, слушай, я возьму для друга немножко песка с собой. Он на меня посмотрел как на самого страшного преступника. Ühesõnaga, reegel on jah see, et mitte midagi ei vaalaluid, mida seal võib näha, ei varasemate ekspeditsioonide ajaloolisi esemeid, mis neist on maha jäänud seal, kas vaalapüüdjatest või hülgeküttidest midagi kaasa võtta ei tohi. И правило такое, что ни костей китов, которые там остаются, ни каких-то предметов, оставленных предыдущими экспедициями исторических, ничего нельзя забирать с собой. On üks asi, mida saab Antarktikast kingituseks tuua. Есть одна вещь, которую можно взять с собой. Ja mis on seal väga populaarne, need on erinevad templid. И очень популярны там различные печати. Minul on siin üks kogu, mis on Bellingshauseni teadusjaama templid läbi aastakümnete. У меня тут, значит, печати с научной станции Беллингсгаузена из разных лет. Siin algab see peale 1968. aastast näiteks. И все начинается с 1968 года. Ja seda on mul 2 albumitäit ja selliseid hulle, kes koguvad Antarktika templeid, on peale minu veel maailmas sadu. У меня вот таких вот 2 альбома и таких сумасшедших, которые собирают печати в Антарктике. Их человек, кроме меня, еще человек 200. Aga see on jah üks väheseid asju tõesti, mida sealt Antarktikast kaasa saab tuua. On Suurbritannia baasis on ka väike poekene, kus siis müüakse niisuguse tavalisi suveniire, T-särke ja muud tavalist. Это одна из тех немногих вещей, которые можно взять с собой в Антарктике. На британской базе есть небольшой магазинчик, где можно купить какие-то обычные сувениры. Aga jah, ütleme, et postkaartide saatmine ka Antarktikast on üks turistide suur lõbu, nii et mitmetes jaamades on siis ka müüakse oma postkaarte ja marke. Скажем так, отправка открыток с Антарктики является большим развлечением для туристов, и на многих станциях есть эта возможность, можно купить открытку и отправить. Mina lisaks nendele Bellingshauseni jaama templitele ma korjan ka maailma kirikute ja pühakodade postkaarte. Я помимо вот этих вот печатей из Беллингсгаузена собираю открытки из различных церквей по всему миру. Ja neid on, ma võtsin lihtsalt esimesed lauanurgal olevad kaasa, mis siin praegu käes on, aga neid on mul tuhandeid, kui mitte juba 10 000 suur kasti või kapi, spetsiaalse kapi olen nende jaoks ehitanud. Я взял те открытки, которые были у меня там на краешке стола, но у меня на самом деле их 1000, наверное. Я для них даже специальный шкаф построил. See on siis jah erinevate usundite pühakojad, mida ma üle maailma olen ise toonud ja mu sõbrad on mulle saatnud. И это различные святилища разных религий, которые я собирал с собой из разных мест и которые мои друзья мне отправляли. Ja sellega seoses ongi huvitav märkida, et maailma ühed lõunapoolsemad kirikud on seal samas
Antarktika poolsaarel. И что самое интересное, что вот эти вот самые южные церкви в мире находятся на этом полуострове антарктическом. Да? Ja nad on peaaegu kõrvuti, Они kaks находятся... kirikut. Там две церкви, они довольно близко друг друга. Üks on siis Bellingshauseni jaama juurde kuuluv Vene õigeusu kirik Одна это православная церковь при станции Беллингсгаузена, ja seal kohe kõrval on Tšiili Eduardo Frei teadusjaam. а там недалеко от этой станции находится чилийская станция имени Эдуарда Фрея, Kus on siis ka väike katoliku kirik. и там также есть небольшая католическая церковь. Nii et ma ei saanud küll sealt ühtegi kirikuga postkaarti, aga ometi oli tore käia nii üksikus maailma nurgas ka kirikus. И я там, к сожалению, ни одной открытки не получил, но здорово было попасть в церковь в столь отдаленном крае. Ja ma üldse ei imesta, et sinna, olgugi et seal on inimesi vähe, on ka kirik ehitatud. И я вовсе не удивляюсь тому, что, несмотря на небольшое количество людей, там построена церковь. See on väga eriline ümbruskond, väga raske ümbruskond. Это очень особая местность, очень сложная местность. Ja inimesed, kes seal ei käi mitte lihtsalt nii nagu mina turistid, vaid kes seal peavad elama, talvituma, olema siis läbi selle tõeliselt ränga Antarktika talve. И люди, которые ездят туда не просто как туристы, как я туда ездил, а которые действительно должны жить в этом месте и должны проводить там тяжелую зиму. Ma usun, et neile hingekosutuseks on kindlasti oluline, et on võimalik mõnikord ka kirikus käia ja seal mõtiskleda. Я думаю, что для их души необходимо вот это вот посещение церкви, где они могут получить эту поддержку. Vene kirikus muide on õigeusu papp, aga ta samal ajal töötab Vene teadusjaamas katlakütjana. Кстати, в православной церкви работает православный священник, соответственно, но помимо этого он еще работает котельщиком на этой научной станции. Neid inimesi on vähe ja nii nagu ka teised teadustöötajad peavad tegema, ma ei tea, transporditöölise tööd ja kõike sealt, kõik peavad tegema kõike. То есть людей там мало, и все работники должны заниматься всеми делами сразу. Ja see ongi üks asi, mida mina ma olen nüüd 3 korda Antarktikas käinud ja üks asi, mida ma olen tajunud, kuidas rasketes oludes inimesed on valmis tegema kõike ja valmis üksteist aitama. И это то, что я испытал каждый из тех 3 раз, когда я была в Антарктике, что люди в сложных ситуациях готовы помогать друг другу и готовы поддерживать друг друга. Ja võib-olla see ongi üks kõige olulisemaid kogemusi, mida minule need reisid on andnud. Возможно, это главный опыт, который я получил с этих поездок. Ja nüüd me oleme siis püüdnud koos abikaasaga, eile just esitlesime, nii et see on täiesti uus raamat, oleme püüdnud need emotsioonid ja muljed panna siis ka raamatusse kokku. И вот мы вместе с женой постарались наши эмоции, наши впечатления запечатлеть вот в этой книге, которую я вчера как раз представил только. Ja siin on siis abikaasa tegelikult sõitis sellel meie Bellingshauseni reisil kaasa rohkem kui mina. И на самом деле моя жена присутствовала на этом корабле Беллингсгаузене больше, чем я сам. Mina nii-öelda ekspeditsiooni üldjuhina kamandasin siit Tallinnast asju rohkem. Я как общий руководитель экспедиции командовал из Таллина по большей части. Aga naine oli siis nii-öelda pootsmanina töötas laevas. Но жена моя работала боцманом на корабле. Ja pidas siis iga päev päevikut. И она каждый день вела дневник. Ja see on väga ehe dokument siis, mis nüüd osaliselt on jõudnud ka raamatukaante vahele. Так что это совершенно оригинальный документ, который сейчас попал вот в эту книгу. Ja minu osa on siis natukene kuivem või võib öelda ka võib-olla igavam. Моя часть, она может быть как бы более сухая или может быть немножко более скучная. Ma kirjutan siis polaarajaloost, Bellingshausenist, teistest polaaruurijatest, kes enne meid on seal sõitnud. Я пишу о полярной истории о Беллингсгаузене и о других полярных исследователях, которые были до нас в Антарктике. Mina võiksin ju Antarktikast rääkida päevi ja päevi. Я мог бы рассказывать вам об Антарктике много-много дней. Ja seda enam, et meil on valmis juba ka uus plaan. И тем более, что у нас сейчас уже новый план появился.
kui pandeemia vähegi lubab, Если пандемия нам позволит, siis järgmisel suvel võtame me ette Arktika. то следующим летом мы посетим Арктику. Püüame siis ühe hooaja jooksul sõita läbi nii Vene Arktika kui Kanada Arktika, nii Kirde kui Loodeväina. Мы постараемся в течение одного сезона проехать как российскую Арктику, так и канадскую Арктику. Seda on siiani suutnud teha 2 purjejahti. До сих пор с этим справились только 2 парусника. Venelaste Peterburist pärit meeskonnaga jaht Peeter I Значит, российская яхта Петр I ja teiseks norralaste Borge Ouslandi juhitud purjelaev. и, во-вторых, норвежская яхта под руководством Бургеаусланда. See on keeruline selles mõttes, et aega on vähe. Это сложно, потому что времени мало обычно. Me saame alustada juuni lõpus, juulis kuskil Murmanski juurest. Мы начинаем в июне, в июле где-то возле Мурманска. Ja siis on juba, peaks olema nii-öelda normaalsetel aastatel siinpool jääd, nii-öelda lääne pool jääd vähem ja saame liikuda ida poole. И в нормальное время здесь с западной стороны должно быть меньше льда, так что мы сможем продвинуться на восток. Ja me peame olema siis kuskil oktoobri keskpaigaks, oktoobri lõpuks välja pääsenud Kanada Arktikast Põhja-Atlandile. И где-то к середине октября мы должны уже приехать в канадскую Арктику, к Атлантическому океану. Sest siis hakkab seal juba jää teisest otsast nii-öelda või vesi ära külmuma, eks ole. Потому что к тому моменту уже начнет вода замерзать в этом регионе. Nii et see sõltub väga, milline on järgmisel aastal jääolukord, millised tuuled seal on, aga me üritame siis nii-öelda 3. auhinnalise koha venelaste ja norralaste järel saada. Все зависит от того, как будет с ветрами, как будет со льдом, но мы постараемся занять 3. место рядом с русскими и норвежцами. Aga see on siis võib-olla minu poolt alustuseks kõik, et kui on kas sul või publikul küsimusi, olen valmis vastama. Jaa, suur tänu ja küsimused on juba saabunud ka ja esimene küsimus on see, et kui tort oli lõigatud, millest president Kaljulaid ja Venemaa minister rääkisid, siis kas lepiti kokku ka milleski? Я переведу вопрос. Если после того, как президент Kaljulaid и министр порезали торт, еще о чем-то договорились? Kokku ei lepitud, aga küll aga minister andis üle ka president Putini kingituse president Kaljulaidile. Договариваться ни о чем не стали, но министр передал подарок от Путина президенту Kaljulaid. Ja räägiti nii-öelda seltskondliku vestluse ajal räägiti sellest, et kas Eesti võiks ka kunagi oma polaarjaama Antarktikasse ehitada. И в ходе такой вежливой дискуссии обсуждали то, может ли Эстония поставить когда-нибудь свою станцию в Антарктике. Praegu minule isiklikult tundub, et võib-olla oleks mõistlikum väikesel Eestil osaleda erinevates rahvusvahelistes teaduskoostööprojektides, kui et ise hakata jaama ehitama. На сегодняшний день мне кажется, что Эстонии, может быть, стоило бы участвовать в различных международных научных проектах, чем ставить свою собственную станцию туда. Ja ma tean, et näiteks Eesti ihtioloogidel, kalauurijatel on väga selge huvi, mitmetel teiste teadusalade esindajatel on huvi nendes projektides osaleda ja mõned eestlased on ka olnud näiteks Soome jaamas või Tšiili jaamas tööl. Я знаю, что многие эстонские ихтиологи испытывают интерес к тому, чтобы исследовать эту местность, также финские ученые и из других стран. Nii, vaatame edasi. Mul tekkis endal kohe küsimus, kui te mainisite siin alguses, et Antarktikasse nüüd koroonapiirangute tõttu ei saa, vaatamata sellele, et justkui oleks nagu külmkapp, aga seal on need piirangud üsna keerulised, siis kas Arktika kohta kehtivad samad reeglid, et kui palju seal mõjutab? Antarktikas jah, nüüd sisuliselt praegu peaks olema alanud uus turismihooaeg, eks ole, hakkab ju suvi jälle seal kohe peale. Ja see hooaeg jääb seal vahele, nii nagu ma ütlesin, Antarktika on suur looduskaitseala. Kui sa seal maale lähed, enne seda sa pead minema desovannist läbi ja oma jalad puhtaks pesema, jalanõud. Антарктика является, как я уже сказал, большим округом защиты природы, и когда вы туда вступаете своими ногами, вам нужно сначала их продезинфицировать.
nii et sel hooajal turiste Antarktikasse ei jõua. Так что в этом сезоне туристов в Антарктике не будет. Kuidas on lood Arktikaga? Eks see nüüd selgub ka, kas need vaktsiinid hakkavad tööle, mis on välja kuulutatud ja milline see olukord on. Me oleme oma taotlused esitanud ka Venemaa geograafiaühingu kaudu, nii et eks näis, kuidas seda hakkavad minema. Как обстоят дела с Арктикой? Сейчас уже были поданы заявления Российскому географическому обществу. Мы посмотрим, разрешат нам или нет. Nii, mis veel üks huvitav küsimus, et praegu, kuidas te praegu üldse oma energiat jaotate selle esindustöö vahel, mida te teete seoses turismiettevõtlusega Eestis ja siis igasugused sellised teadusüritused, ekspeditsioonid, mida te õnneks, õnneks reisida praegu ei saa. Ma olen kodune. К счастью, сейчас нельзя путешествовать, так что я сижу дома. Aga tõesti, ma olen siis Eesti Turismifirmade Liidu president. И действительно, я сейчас являюсь президентом туристических фирм Эстонии. Ja aeg turismile, nagu me kõik aru saame, on väga-väga raske. И время для туризма сейчас очень сложное. Kui enne kriisi, eelmise aasta lõpus töötas turismis umbes 30 000 inimest Eestis. Если до кризиса в прошлом году где-то 30 000 человек работало в туристическом секторе в Эстонии, siis ma kardan, et õige pea me näeme, juba tänaseks on need numbrid palju-palju väiksemad ja vähemalt poole peale kahanevad nad veel, ma kardan võib-olla veel rohkemgi. То на сегодняшний день эти числа, к сожалению, очень сильно сократились, где-то на 50%, и я боюсь, что упадут еще сильнее. Nii et väga paljud inimesed on kaotanud oma töö või see oht neid varitseb, väga paljusid firmasid varitseb oht pankrotti minna. И сейчас многие люди потеряли свою работу, многим фирмам угрожает опасность банкротства. Aga normaalsel ajal on turism andnud Eesti majandusse väga suure osa. Ну, в нормальное время туризм приносит эстонской экономике очень большие деньги, он является большой частью эстонской экономики. Umbes 2 miljardit eurot aastas jätavad turistid Eestisse raha. Туристы оставляют в Эстонии где-то по 2 миллиарда евро в год. Mis on meile väga suur summa. И для нас это огромная сумма. Ja ma olen üsna kindel, et kui me sellest pandeemiast jagu saame, siis ju see võtab natuke aega, aga need numbrid taastuvad. И я уверен, что как только мы переживем вот эту пандемию, через какое-то время эти цифры вернутся. Nii et me peame, kui me nüüd laseme kõigil nendel firmadel pankrotti minna, koondame inimesed, siis lihtsalt võib juhtuda, et aasta pärast meil ei ole kedagi, kes suudaks neid turiste siia tuua ja neid siin vastu võtta. Так что сейчас проблема в том, что если все эти фирмы обанкротятся и уволят своих работников, то через год, через два у нас не будет людей, которые примут этих туристов здесь в Эстонии. Et see on see, millega me siis praegu tegeleme, et koos valitsusega või valitsuse abil leida finantse kõige olulisemate spetsialistide tööl hoidmiseks ja tööle jätmiseks. И это то, чем мы сейчас занимаемся вместе с правительством, пытаемся найти методы для того, чтобы сохранить эти фирмы, сохранить эти рабочие места. Siin üks inimene küsib, et kas ta saaks teiega Арктикаsse kaasa sõita. Meil on konkurents juba väga suur. Конкуренция очень высокая, чтобы поехать с нами в Арктику. Aga võid kirjutada näiteks Facebookis mulle. Но вы можете, например, написать в Facebooki. Aga küsiks juba natuke detailsemalt, et see tundub nagu huvitav pakkumine, et mis oskuseid te otsite praegu inimestel ja mis tingimustel peavad nad vastama selleks, et Арктикаsse sõita üldse? Meil on mootorpurjekas. У нас, значит, парусник с мотором. Mis tähendab seda, et meil peavad olema purjetamisoskustega inimesed ja mehaanikuoskustega inimesed. То есть нам нужны люди, которые знают, как ездить на паруснике и нужны механики. Ikkagi professionaalsed, nii-öelda meremehed, päris nii-öelda turiste me sinna väga võtta kaasa ei saa. То есть нам нужны профессиональные моряки, таких туристов мы, к сожалению, с собой взять не можем. Ja pluss meil on ka teadlasi kaasas, tuleb kaasa ka üks ajakirjanik, aga jah,
ja ka see ajakirjanik on kapteni paberitega mees, eks ole. И, разумеется, с нами будут ученые, будет один журналист, но даже этот журналист, у него есть удостоверение капитана, так что все должны быть подготовлены. Okei, aga te rääkisite korraks nendest kirikutest, mis asuvad Antarktikas. Ja üldiselt teie reis läks pigem hästi, et ei olnud selliseid suuri probleeme, aga ikkagi ma arvan, et see on koht, kus tekib teatud pinge. Ja samamoodi võib-olla ka praegune majanduslik situatsioon Eestis, eriti turismisektoris, seal on ka väga palju pinget, et mis rolli mängib teie usk selles valdkonnas või kui te ütlete, et see pakub inimestele tuge, siis mida te selle all silmas peate? Meiega oli madrusena sõitis kaasa väga erinevate erialade esindajaid sellel reisil. В этом путешествии с нами в роли матросов ехали представители различных профессий. Ja üks mees, kes tuli ennast madruseks pakkuma ja kelle me ka võtsime pardale, oli Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma. И один человек, которого мы взяли к себе на борт, это был архиепископ Эстонской лютеранской церкви Урмас Вильма. Ja Urmas ütles väga ilusti, et merel ei ole ateiste. И Урмас сказал очень хорошо, что на море нету атеистов. Kui sa oled nii looduse meelevallas, когда ты находишься в руках природы, siis me teame, et meremeestel on aegade algusest peale tohutult igasuguseid ebausu rituaale ja asju, mida nad ebausku on merel palju nende hulgas. И мы знаем, что на море у моряков много всяких ритуалов, много суеверий. Alates sellest, et ei tohi vilistada, eks ole. Начиная с того, что нельзя свистеть. Reedel ei tohi välja sõita sadamast, reisi alustada. В пятницу нельзя выезжать из порта, нельзя начинать свое путешествие. Ja palju selliseid asju veel. И много других таких проблем. Mis näitab seda, et meremehed saavad aru, et nad on kellegi või millegi meelevalla all. И это все приводит к тому, что моряки понимают, что они находятся в чьих-то руках. Ja seda в чьей-то власти. Ja seda on ka merel olles olen ma ka ise tundnud ja tajunud, et inimesed, kellel võib-olla ei olegi usuga, religiooniga, Jumalaga mingit sidet olnud, mõtlevad nende asjade peale merel palju rohkem kui maal või hakkavad merel selle peale mõtlema, mille peale nad maal ei ole kunagi varem mõelnud. И это то, что я сам видел. Люди, которые, может быть, не верят в Бога и не принадлежат ни к одной религии, вдруг на море начинают думать об этих вещах гораздо больше, чем они обычно думают. See on, seda on juhtunud, kui ollakse väga raskes ohtlikus olukorras. Такое происходит, когда ты попадаешь в очень страшную ситуацию. Aga seda juhtub ka sellepärast, et merel on sul aega iseendaga üksi olla. Но это происходит также потому, что на море у тебя есть время для того, чтобы побыть самым собой. Ja mõelda ja tegeleda teemadega, millega võib-olla selles igapäeva rähklemises ei olegi aega tegeleda. И думать, заниматься вещами, которыми в повседневной деятельности на которые в повседневной деятельности просто не остается времени. Nii et jah, ma olen, mis need põhjused täpselt on, ega ma ei oska öelda, aga ma olen näinud, et mitmelgi puhul, ütleme, usk kõige laiemas mõttes on merel inimestele lähemal isegi kui maa peal. И я не могу назвать этих детальных причин, но почему-то на море вера людям ближе, чем на земле. Kui võib-olla natuke kaugemasse minevikku vaadata, kus te tegite ajakirjanikutööd, Это было давно. Ja, если посмотреть в прошлое, когда вы занимались журналистской деятельностью, siis mis on ohtlikum, kas Antarktika reis või tol perioodil hea ajakirjandusega tegelemine? Что опаснее, антарктические путешествия или журналистика в конце 80-х, начале 90-х? Mõlemad asjad nõuavad väga süvenemist. Обе сферы деятельности требуют глубокого погружения. Sa võid iseendale ja teistele olla ohtlik, teha väga palju halba, kui sa ei süvene sellesse, mida sa kirjutad või sa ei süvene sellesse, kuidas sa juhid oma laeva.
ты можешь очень сильно навредить другим людям, если ты не вникаешь в то, что ты пишешь, или не вникаешь в руководство своим кораблем. Et vastutustunne on laevakaptenil ja ajakirjanikul mõlemal minu meelest üks esimesi asju, millest ta peab lähtuma. То есть ответственность это и для капитана, и для журналиста является примарным фактором, от которого отталкиваться. Kui nii-öelda häälega küsimusi ei tule, siis ma arvan, et siinkohal ma saan tänada teid selleks, et te tulite. Meil on ka väike selline firma šokolaad Tõstekalt, et suur tänu ja väga huvitav oli kuulata sellest teie Antarktika. Minul oli tore koos olla, aitäh teile!